Aha, je. Imam majo z dolgimi rokavi na one tiste. Tako da zdaj je tu Hansta Haranž. Aha, je. Euro. Sem nazaj z dopusta, sem bil z Radmilo v Toplicah. Me je zoprla v kopalnico, ko sem polil jogurt, ma sem ji utekel. Pole smo šli na Malilošin, smo šli na Hrvaško, zato ker oni niso šli na ono tisto na Hometi. In smo pole rekli, da jim damo numero soldov za kemp. Smo vzeli ribe s sabo, jadranske, nismo jeli unih hrvaških rib, ko uno je hiperprodukcija. Škampov pa prav nismo jeli, zato ker škampi ne obstajajo v Sloveniji. Aha, smo jeli jotu, pole, ker nas je bolila glava drugi dan. Aha. Meni pa tako dobra kot od Radmile, smo samo dali fržu, nuno tisto. So nas zafrkavali, da jemo pasulj, ma mi smo jeli joto, samo nismo imeli zelja. Aha, ali pa je uno tiste. Je, aha, krompirja, takih reči, aha. In pole, ko Radmila ni vedela, da sem jaz na Malem Lošinju, smo bili s prijatelji, smo videli ene pupe. In je rekel moj prijatelj, kaj je pupe, kaj imate doma internet? So rekli, imamo internet na Hajkupu tata. In pole je vprašal, kaj vi veste, kdo je small talk? In so rekli, seveda vemo, kdo je small talk. In me je pokazal mene in je rekel, to je small talk, ga lahko razpoznaste, če čiste. In one so se smejali in so rekli, si butast, in so se mu smejali. Aha, niso vervali, da sem jaz small talk. Aha, so se smejali mojemu prijatelju, so se smejali meni. Bi bilo skoraj boljše, če bi ostal v Toplicah v kopalnici, zaprt od Radmile. Aha, ona naredi vsaj joto kot toka. Si mogla iti tuširati na bazen, Kurt Cobain, Euro, Hansta Haranž. Imam maju tuji od Che Guevare. Euro. Aha, euro. Aha, je.